Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baru ginigilong ki kubor bamda kasni. Samtiar Shekinong Rap WJH pendon kamyada na ki dawai ka Maharashtra Shet Kari Shet Majur Vikas Santha Katol Napo Nagpur Maharashtra haringkat ka jingye trailang jong ka Hill Farmers Union Sengkmi bat kumjuru ka Hill Farmers Union West Janti Hills District kila pelong ya ka training program halor kumno banyada yaladi na ki jingta ki dawai hakapor baki ai dawai ya ki jingtung jingtem kata ada kabadeng da ki mas ki yit kmat bat kumjuru sob bha yaladi hakani kasngi palat sans pa ngut ginong rep kilawan bani shimbenta na keleng gishnong ki bahap hapo West Janti Hills District ya ka jing yalang ai jing hikai la pelong hamukla bad ikani ka program la beting ka da ka Hill India Limited ka bade ka company jong ka sarkar India hakani kasngi la yo ru ban sam Asia kinong rep iki mas ki tupya ki yitkhman bad ki jan ban phong ha ka por ai dawai ha kate kasngi la yadon lang uba commander Shangpliang u president ka Hills Farmers Union Sengkmi ba Alphan Bot Carson Tiu general secretary ka Hills Farmers Union Sengkmi uba Mutshwa thaba president ka Hill Farmers Union West Janti Hills District ADO jong ka West Janti Hills kong Pida Lingdo u marketing officer ka Hill India Limited u Nikhil Singh u Dr. Riba Khongwe district horticulture officer uba D thaba district agriculture officer Professor Dr. Satish Aldoke, Ubday Secretary Jungka Maharashtra Shetkari Shet Majur Vikas Santha Maharashtra Kinong Yalam Jungka Hills Farmers Union Haba Kran Hakane Kajing Yalang Uba Commander Shangpliang Ula Kentu Yakinong Rep Banalor Kajing Pendon Kam Yakitiar Rem Kum Umok Hiu Kawait Bar Kiwi Deru Pendon Kam Yukulam Bar Kala Deru Kapor Ban Pendon Kam No Daka Internet Ula Ben Meghalaya. Kamu pun ban penim biang ban penjengam biang yang kata kami Mariam kepala selen. Bat yang ada te pin saya funi mamucha funi ngaro te kidon lu kibatrai bani pin saya le yang kata nakam tabat pungi. Te kublai shibut ni pi paranurat kepala wan ini kecil yang karasi te nangis siap ba jadi ke program dapat di wan karasi kan nomor kebaset de sakawiro nakwa kapha yaki ba na pilek dane hadishno di joki saya jet yang kita kino kita jo bade kasai no rep itu farmar dia teman kita yu untuk sama hidup kaum sembai ba ada hidup kaum sembai skin ada hidup kaum sembai kan ada hidup kaum dawai ada hidup kaum kenu satho dakale tarhet jo batu sibu benda hidup kaum skin sembai skin Ho Shiki Shah District Horticulture Officer Jowai Kajing terpak Banpan Sumbai Ni kita pasyong kata-kata kasyong di depan di pisah ban ai Sumbai idon kata-kata mun to kalau benumio si sindrom lei to si to lai dan saai ben hi kan ya Sumbai dan lai pada mani nim to pada isu all baik ban ai jingera ai ini kan masih tiru to dan kata kamdong kan dan hari lada kam ai tadi pengilat to dengan select pilih orang Malaysia kalau ada ai application balik tim ai dia tu ini kalau ada orang bisa dia tu kalau ada orang Sumbai dia tu tempat dia tu kan ini kan Malaysia man ini baru di Bastan kurang menengkam lah oi kawai terus ngokil kawai terus menengkam tadi ke traktor hari sampai bagi kinong rep ini menengkam lo tahu oleh kulom kenapa bahaya kita no kinong rep menengkam ruya kulom boleh you untuk kita application untuk yang dijengkam untuk yang baru jengkam untuk kulom nama ada pinengkam sebelum kamu ngokil tapi pinengkam kulom yang kamu boy ke ciri asyik kan dan mana sekarang kinong rep si kulom nak apa kau baik kau ada kulom tak ai jemput ai pilih kau si kau ai kita udah kau biar sudah siap kau biar aduh kita kai sang ai ni lagi jengkam kamu saya sisir kita buat di kinong rep yang senang yang kedua lagi ada ceksta cuma muncul ini lam di kinong rep dan lihat juga betul langsung dulu kita di dunia dan kapor banyak tempat untuk berlangsung banyak tempat
to you pen MK bini wai khatna you bersih di meriang yong i ko men mo mi pi yo dam wat you pen MK mi gitu bini wai di wau bersih di meriang moy di hon yong i ma em de wi no wan ni go approach le ne go kom pen krek kam le ne go ong bai yo pen mi go go to ka go lat ko yo pen per no ye ke kom rap kinong rap yong i dewa do ni piu pen MK mi gini chemical pesticides le ne fertilizers di YB tangwa ong bai em gini gilat an gi wo stang chwa pi ni gi gi rukom yo po ya ni that do ho ga tai da pen MK mi gi YB ba di plan bor ma में फर्टिलाइजर में इंडिया लिमिटेड एक नेशनल लेवल सीड एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और किसान हित में हम लोगों ने ये जो आयोजन आज किया है ये पेस्टिसाइड का सेफ और to rakti ki barep organik barep klem ai dawai ba klem ai dawai we are lai sau san riu tang riu ngut nhiều ngut te kamot baro ya penun kam dawai riu ngut ki bar rep klem penun kam dawai Apa? So now I call Sir Nikhil Singh to come forward and give a welcome address. Kalau kita sama-sama ini, bisa mengambil ini, nama, hebat.